Ang simbahan nagsukad sa gitawag nato Apostolic Foundation. Ang Apostolic Foundation mao ang 12 ka apostoles unya si Kristo maoy sentro niini. Zaman si Kristo buotan o buangon? Buotan. Ang mga apostoles 12 buotan o buangon? Ang uban ay pagkabuangon. Si Judas gitangtang man to si Judas, namatay to siya, so giilisan siya ni Matias. Pulos na sila mga buutan. Pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili mao ang sinugdanan gyud sa pagtukod sa katawhan nga nagsunod sa Ginoo. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelita mao gyud sinugdanan nga gipili sa Ginoo gikan ni Abraham hangtod gyud ni abot si Kristo. So pag-abot ni Kristo, gisumpayan lang niya og iyang gitarong ang nagkahiwi-hiwi na nga pamaagis kinabuhi nga gipuy-an sa mga tawo nga pinili sa Ginoo. O kinsa man ni ang mga Hudiyo, mga Pariseo, mga Saduceo, mga iskriba, mga pari ni adtong panahona. Nakaron ang pangutana ni Kristo sa atong ebanghelyo, unsa may mayong buhaton sa adlawng igpapahulay? Sa ila sa una Sabado, ato karon Domingo. Pero pwede sa ninatong ingnon, unsa may mayong buhaton sa mga tao nga membro sa simbahan? Ana, ang pagbuhat bagdautan o ang pagbuhat og maayo? Sa inyong paminaw, pagbuhat og dautan o pagbuhat og maayo? O dali kay mo makatubag, ana. Ang pagtabang bas kinabuhi o pagpatay? Pagtabang. Dali kay mo makatubag. Pero sila wa katingog, wa katubag. Sila'y nagda sa simbahan pero wa katubag. Doon na sa ipipila nato dinhi maglisod og tubag. No. Nanglitan ron. Unsa may buhaton sa bana nga nangabit? Pasayloon o hinginlan? Kamong nagsigig simba dinhi nga mga asawa, unsay buhaton sa banang nangabit? Hinginlan o pasayloon? Amay kay magkatubag dahil mo. Atong balihon, kamong mga bana nga nanimba karon dinhi og sa online, unsay buhaton sa asawa nga naay daghang laki? Higugmaon o bunogon? Na. Mo na'y pangutana ni Kristo. Uy, si Kristo ang iyang opsyon kay ang pagtabang man, ang pagpasaylo man, ang pagbuhat magmaayo. Naglagot ang mga pinili sa Dios ng mga kaliwat sa mga Hudiyo. Naglagot. Doon ay panahon mga igsoon nga maglagot ta sa tao nga magbuhat og maayo. Kabantay mo ana? Wa mo kasuway? Nga ka na maglagot ka sa taong naghimog maayo? Wa mo? Pananglitan, ang imong anak mutug-an sa tinuod nga nangawat kas kwartas imong bana, di ka maglagot? Ha? Kana bang imong anak ba gamay niya pa, mama kita nako nanguha og kwarta des imong pitaka, di ka maglagot niya? Pero kanang iyang pagtug-an ngadto sa imong sa iyang papa, unsa man na, maayo o dautan? Maayo kayo na wa siya mamakak. Uy, daghan kay mga tao karon nga masuko sa tao nga magbuhat og dautan. Magbuhat og maayo, labi na gyud mo tug-an sa kamatuoran kay daghan na kayrong fake news. Bisa kanang ingnon ka, kanang imong buhok kinuluran man na, di man na tinuod, di ka maglagot ana. Kanang imong kilay kinuluran man na, tato naman lang na, di man na dili naman na tinuod nga kilay, di ka maglagot. Oy, matod pa nila, truth hurts. Di ba? Muna dinhi sa atong unang pagbasa, si San Pablo ni ingon, nganong nagpagarbo na manuon mo sa inyong sala?
Nganong mao namanoy inyong gi pagarbo ng mga sala, mauwaw unta mo ana. Kamong naa sa simbahan, mauwaw unta mo, labi na gid ang sala sa kalaway. Karon mapagarbuhon kay atong mga batanon, mag-agbay-agbay, magkiskis pa, pulos babae, pulos lalaki. Gara naman nun kaayo. Nagpuyo-puyo, nindot pa kayo mo, butang-butang og laso-lasos ilang anak, purti pag yun magkiskis, pag yun dihaan ng daplins dahan, nya nagpuyo-puyo. Ang kuyaw o ang pare, isad mapagarbuhon kay mo agbay sa madre, nya gara na sa nun kayo. Kana bang dunay panahon nga gara kay tas atong sala para ang mga palahubog, murag sikat kay sila mahubog. Kanang mga manuyupay, murag gara kay sila nga pulos sila manuyupay. Nang magsigig patusok ang mga dunggan, mga laki, dagko kay butangan pagtansan ang dunggan, magpatato, porting daghanang buling-buling sa lawas. Murag proud na noon kayo. Ug mao ni ang gikoreksyonan sa simbahan. Hinaot unta nining atong pagpadayon sa atong pagkaparokya, ato ni siyang sundon ang unsay tumong sa simbahan. Matud pas atong tubag sa salmo, unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Ang simbahan mo'y nagda sa katarong, dili necessary nga ang pari nga na-in-charge sa simbahan o ang nagsigig panimba mga tarong. Pero ang simbahan kanunay gid nang matarong, kanunay balaan. Una, salamat sa nisunod sa simbahan og misuporta dinhi sa atong simbahan, labi na gyud ang nanagtukod niini 9 years ago or before pa 9 years ago ang atong katigulangan. Karon pa may mga tiguang din mga tiwasono na sad kaayo. Pero kana sila mao gyud ay nakatabang pagtukod ani. Batan-on pa na sila sa una katong gasugod pa dihang kapilya. Inana batan-on pa na karon galisod naglakaw. So sunod ana adto na nas bahak pauli, no? Pero doon na sila gibilin nga matarong ang atong parokya. So congratulations sa mga nagtukod. Pakpak. Salamat. Salamat kayos nagtukod. Ang niya pa dinhi o ang wa na dinhi. O, di ba? Pero sa una, nag-away-away po to sila. Nag-away-away. Oy, nag-away-away. Oy. Naguba gito ilang kapilya gani. Karon sa, sige gyapong away-away. Dinhi. Nagyapong away-away. Dili ginamawa. Si Kristo gani, giaway magani. Di ginamawa. Pero musubay, bulahan tong musubay sa katarong sa simbahan. Ug mao na nakita dinhi nagpadayon tas pag-ugmad o pagpalambo sa atong simbahan. Kada dunay special occasion na sa tay special nga kaayuhan. Sama karon nang hatag tag mga bugas o mga gagmayng noodles, sardinas ngadto sa labing minos mga 2,000 ka pamilya dinhi sa tibuok natong parokya. Salamat sa nipalit sa atong slots na SBF MP. Nag-budget anig mga 1 million pero among kwenta-kwenta gabi mura magmusubra gamay. Sige lang, okay ra na. Ana no? So napa may nahibili na to karon napay slot among kwenta gahapon na apay 30 na lang ka slots. 30 na lang ka slots ang kuwang tiwasan na lang ninyong palit karon. So salamat kays na malit, pakpakan na tong namalit ni ini. Nya karong Huwebes 3 days from now mag-celebrate pa sa tas birthday Mama Mary mo tong namaligya pud ta sugod gahapon og Big MM, Birthday Embrace and Graces of Mother Mary. Ako ansad 2,000 ka slots, 300 per slot. Kay doon na sa tayo gi-budget nga mga 500,000 sa ato sang himuon nga maayo anang adlawa. Nya, gahapon sad nahalina na taog 197 ka slots. Oh, pakpak. Pero paspas kay ni kay tuluran ni kaadlaw. So napay 1,803 ka slots. Naaw na tog mahurot ba ni Koto brong Huwebes. Hurot ka ni dili.
Si Aros ag dili no horot no. Nya ang ato sang DOPS para sa atong parokya as of yesterday para ni sa atong project ay nakatungtong nagitaglain nga level sa 1,000 4,060 na ang atong halin. Yo, salamat. Ni Ongo ta atos 3,000 na dugay-dugay ta atong 3,000 karon 4,000 tanan natong sunod adlaw mahimo na baning 5,000. Kining mga butanga akong gisgutan kaning palit-palit na tog slot para sa kalambuan sa simbahan atong gipadayon ang kamaayo nga gisugdan ni Kristo, gisugdan sa atong katigulangan dinhi sa atong parokya ug ato ning padayonon ibilin tanis atong mga sumusunod aron magsige sila celebrate og anniversaries sa simbahan. Karon ikasiyam pa. Masig moabot ning ika 900 years anniversary. Kitang tanan ana pulos na tuas langit, no? Sige lingya imong tupad. Ing na imong paminaw, malangit ka. Oh, malangit kay nakaapil sa biblical rosary katong nalit purgatorio. Di ba? Purgatorio tong nalit. Pero sagdi lang kaapil man sang uban. Langit na ta ato lang yang bunloton tonto as purgatorio. Padayonon tani ang pag-ampo kanunay, pag-alagaray ug ang pag-inantusay alang sa kaayuhan.